laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. aɗa ɓe julɓe enen gotoɓe ɓawde tabintinande yettore nden allahu subhanahu wa taala nde tawno yettore nde no tabitanimo garne nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam aɗa wiiɗen moccugol ngol en waɗino ɗo seeɗa e tamhiid kono ɓa yewtere kala ɓe tamhiid sahin yewtira ɓaawa mayrde nde fuɗɗa o hay ko ɗum wonɗen e fuɗɗorde ɗo nambara masibo yaltituɗo on e ɗi zamanuji ɗo ɗen yimɓe goo yaññike e ngol moccugol ɓe weltindike masala moccugol ngol ɓe naati ton ko tawaka to immorde fiiji fuɗɗitaaɗi no ɓe woni e gollitirde hay ko fuɗɗitaaka kon ko sarina kon no ɓe woni e gollitirde noon hay wonaa noon sariya walliniri asili alaa e mum ka deftere allah subhanahu wa taala wonaa ka sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonaa no sahaba en wondirno hakkunde muɗum ma no wondirno e woɓɓe gooɗon e telen no moccugol ngol fayida ko ndure joggi kon ko ɗum ɓe ɓuri ɓattaade ko ɗum ɓe ɓuri koolondirde daranagol ɗum yimɓe ɗuuɗa e muɗum wiiɗen waɗi haa weeɓereeji ukkike haqqillaaji yimɓe ɓe so wasiye naatiiɓe e ɓerɗe ɗen kulol moolanaangol woni e muuluuje maɓɓe ɗen ɗum ɗon naati e ɓerɗe heewɓe immorde e wonɓe gollitirde ngol ɗo moccugol hakkude moccooɓe e mocceteeɓe haala ɗuuɗi publiciteeji ɗin ɗuuɗi ɓawanaa ganndal moccugol ɓe jogii nodditagol ñawda e ɗuuɗi ñawɓe ɓen ɓuri ɗuuɗude no ɓe woni e nodditorde ɓe ñawda e wowata ñaw ngun ko noon ɓuri wonde e ɗuuɗirde sabu noon anngal faamude ko haana waɗeede kon ko witi e ñawdu gongo ayey ɗo hannde neɗɗo moccoowo tawa yimɓe ɓen fof ko kanko ɓuri woɗɗitaade e ganndal sare e yankewal ngal e yimɓe jokkuɓe ganndal sare e yankewal ngal kanko ɓuri ajude haa moodi nde ɗo hunde saakitike nde wurtike nde weeɓini ko ɗuuɗi e wonkiiji buy yalti e fawagol e allah tigi tigi hannde ko ɗuuɗi e yimɓe fawaaki e allah few haray fawike e yimɓe ɓe gaynata hay e huunde ɓe selii fawagol e allahu subhanahu wa taala gaynanayɓe ɓe kala huunde o ko wana noon kadi en ɓeyditay ɗon ko ɓeyditii kon no wirunoɗen noon e mawɗum feccuɗo on woɓɓe yaññi moƴƴa moƴƴa profiti occasion mooɓugol jawle koɗo woni mooɓugol jawle e ngol moccugol ɗum wontaniɓe jooni laawol jooni naawigol ko juɗol wonaa e waɗeede jooni ko masdari waate faale yaajuɗo tawaama occasion newiiɗo kayɓe ɗe jawle buy dambugal ngal udditike wonande yimɓe faalaaɓe ngurdam welɗam feccituɗam nde reere ɗuɓe ɓe yurmataake sabu allah ngu ko ɓeyditiiɗon e ko sakkitee ɗum ɗon addi oɗo fitna rewɓe ɓay bone kam pooɗe ɗum ɗimmo muɗum ko ɗum woni fitna rewɓe ɓen oɗo fitna mo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam rentinno en tawi ko kanko ɓuri e gulande e hoore muɗum o moccooɓe goo hannde weltindike moƴƴa ɓi ñawdugol rewɓe ɓen ndaariɓe no ndaaritaake ndaariɓe ka ndaarataake ñorti geɓe ɓanndu maɓɓe ɗum ko haananoo ka ñorteede manaa noon haananoo ñortireede ɓe meemi e ɓanndu ɗum kadi ka ɓe haanaano meemude e hoɓɓe ɗen anndi mo kala men ko ɗe nande kon hakkunde wonɓe moccugol go'o e ɓeeɗoo soddiiɓe ɗum noon ka daranagol waajibi laabugol reedu
rentina probléme awa battane nde hunde ɗo te ko nde foɗata ko e fitnaji e boneji ene one woni joltinde yimɓe ɓen koylane aqidaji tawa neɗɗo o moƴƴaynoɗo ma moƴƴeteɗo ari aqida makko no sendi keñ kono yaha joni ha aqida on loƴira seeɗa seeɗa ha on lo'a awa bonnamo jikku on ɗum ɗon waɗi ha tawi ɓe ndaaren no laaɓindirane reedu hakkundeji muɗum meɗen e fiingol ɗo moccugol e ɓeeɗo moccooɓe ɗum noon ara en hawtuno hannde ko dawabitu raqiyati shar'iyya alay ko ɗum ɗo woni ko yewteten fii muɗum tawi neɗɗo mocce ɓay en tabintinno ɗo moccugol ngol no tagi si tawi dawabituji ɗin waɗi ori ɗon tigi rewi ka reweteeɗo ka reweteeɗon ko honto rewete tawa no tagi inna al-ilada bil qur'an al-karim إذا لم يقارنه إخلاص ونية وصدق وتأدب مع كلام الله وتفكر وتدبر وابتعاد وخوف ووجل وأمل ورجاء وثقة في الله سبحانه وتعالى وقدرته وشعور بعدم فضل القرآن الكريم والأذكار الواردة بسنة المطهرة وحذر مما يخل بهما من الأفعال والأقوال فإن الرقية تخلو من عنصر التأثير بإذن الله ولا يكون لها أثر على المصاب أما إذا اشتملت الرقية على الضوابط الشرعية فإنها تكون نافعة بإذن الله أرمهم تتويدوك القرآن عندك فعلا نيوندر لما نيوندر وأدي أديكم بيه ولا بنا الله فوق ñawdo to ɗon wo ñawdete ɗon wo waɗa ihlasna e muɗum surtout ñawdo won taway ko muflis anniye makko on no woodi mo anditani ndeɗo alqur'anaɗo nde moccirde ɗe aaji ɗe woni e jangguide ɗo ma timakuji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗo mo anditani ɗi wonde koko Allah ɗi immori ko fi makko kanko Allah on tigi woni e waɗirde tawa himo goongini ɗi mo goongini ɓeeɗo deftere Allah subahanahu wa taala mo neyi wonnude e yewtere Allah subahanahu wa taala nden mo miijito ko ɗe woni e wiwde ko nde ayeje wattana yiila waacitoro tawa himo ɓula wota o lundo ma wota taw Allah no sikkani mo mo jannga ɗo alqur'anade ma mo janngane ɗo alqur'anade ndege tawa mo yeli mo jorti e juuɗe Allah subahanahu wa taala Allah waɗanayi mo moƴƴire ɗum ɗo ittanamo koko woni moye lorrude mo hooli Allah subahanahu wa taala mo hooli bawdi Allah ndi wona essayowo min ɗo essayoyde yaɗaɗa mocca essay min ɗo anndi noon fayta ɗum tawa tigi hoolaaki hara mo so'i mawnugol alqouranil karim mo so'i zicruji jolɗi ɗin ka sunna laaɓuɗo mo so'i mawnugol majji mo remti e kala ko bonnata nde to annde ɗo immorde golleji ma ɓonnguɗi si tawi moccugol ngol yalti e ɗiɗi jantiɗen ɗo battinta few tawi ɗum ɗo alaa e moccugol ngol battinta few ko ɗaɗitigol si tawi noon ɗiɗo woni e moccugol inchallah subhanahu wa taala moccugol ngol battinayi ɗiɗo noon heɗi mofti moccowo ngo mocceteɗo ngo ko moccirte ko ngo ko ɗum waɗi si alhaali on pertorama no woni ɗoni yuɓɓaka haray nambara muɗum on fiiɗay yo Allah subhanahu wa taala dande nambara adna e lafiya idan hay no wiyeɗen on dawabituji ko ɗum woni awa meesirji ɗaɓɓaɗi ɗi yo timmu ka moccugol sharia yanke won goo on an takuna arraqiyatu min alqur'an wa bi asma'i llahi wa sifatihi wa ayatihi والأذكار الواردة والأدعية المأثورة وإذا خلت الرقية من هذا الضابط فإنها تخلو من صفتها الشرعية بل تكون مبتدعة
ومخالفة للرقية الشرعية وتكون عديمة الفائدة والتأثير. فالشفاء من تقديره جل وعلا، والشفاء من تقديره جل وعلا وهو القادر عليه. ولهذا رد الخليل نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر الشفاء من المرض إلى الله جل وعلا، قال وإذا مرضت فهو يشفين. قوم ويتوكم مجلسكم قولتكم والقرآن ما دون عند الله، ما تفاجئ الله، ما آية الله، ما ذكروجي، ما دعاتي ترى كتاب وإن الله صلى الله عليه وسلم المعصورة ستوي جورا يلدي tawde ko alquran ma ko inna allah de ma suwaji makko de ma ayji makko de ma zikiruji e du'aji jolɗe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam so yaltiɗo hara yalti e sarhinede ala jora na sarhinaɗo hande kadi o wona jora fiñcaɗo o wona jora lundiɗo jora tan e yankejo wen taw ala nafoore o battinta nde tawno sellugol ngol ko si allah no hoddiri jalla wa ala ko kanko tum hattani sellingol ngol an ko wawɗa wadde ko sababe o si welimo o battinoya si welalimo ko salo. kono de ande annabi ibrahima alayhi salatu wassalam o kanginaninen ɗo ɗum ɗo neɗinde tawno ko ñeltinargal meɗen o yeetinoke simi nawni o sellintan ɗo ko allah ko ɗum waɗi ñawdigal o ñawdotoɗo o ñawdotoɗo foti o moccete woni ko galabdani o ɗowa andude na comprimé jeɗen na pitti jiɗi na ndiyam watta ɗanɗa o ɗowa andude na ko moccako na ɗo sellintamo na ɗi piiji ɗo sellintamo ko allah himo waɗa noon ɗi piiji ɗo sabu kanko allah mi waɗa ɗiɗo piiji sabu seede ko kanko wattadi sabu no foti yimɓe waɗanaɓe ɗe lekkele ɗo o pikirɗu pikiɗa an allah sellinma ɗo ma fi lekki ki ƴettuɗa ɗo allah sellinma ma nden cora ko moccanaɗo allah sellinma no foti moccaɓe ɗum ma ƴettuɓe tinneki mayuri ko min andita allah ko kanko sellinta an ñawdoto ɗo wo womɓe a ñawdoto o wo ɓe hoolo ɗon ko allah subhanahu wa ta'ala woni ko sellinta ɗum noon ko goo ɗiɗi ande ndeɗo alqouranul karim ndeɗon allah waɗi noon ko nde fewnore haa ka ɗaɓɓa ɗon ka laahira allah no waɗi e mayde kadi ko sellinta ɓanndu waɗa waɗino e mayde ko fewnete ko ɗum waɗi ɓe hooloɗa subhanahu wa ta'ala no waɗa e ndeɗo o sabu ko sellintanete allah no waɗa toon sabu ko sellintanete o wono fewɗa subhanahu wa ta'ala yeytode noon ka qur'an kul wani alladina amanu hudan wa shifaa wa nunazzilu min alquran ma huwa shifaa'u wa rahmatu lilmuminin يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وانا ودي نون نياو دا فerde den fewa awde la sawaba no Qur'an kono kadi mo fay nyaw de falli din tigi ala ko sabbi bini ko ne do Qur'an ala kala da ko do sellugo ala na Allah na ti tawina na wol Allah walli ni gol nala sallallahu alaihi wasallam holli aw qala Allah ilayhi وتركه وشركه وعاقبته الخسار والندامة في الدنيا والآخرة كلا تأخذ جلا هل ما يجود الله ما ودأتي الله في جلا كنو روالي لا ونقول الله والي نقول نلا صلى الله عليه وسلم قول لي الله كده يموه ترتو دمو يكون يكفر الدم بدن يوانا فردي نيسة بدنا إلى آخرة قال الله صلى الله عليه وسلم ما كان لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك على إلا على موجتا غونغول تبي شرك على إلا موجتا غونغول على إلا لا يقول شرك نرونكي ولدتو تتوي لا عندي كوندا ولدتو عندي كوندا ولدتو هنا ني ما هولك و تتوي كو لا ولغول الله والذي قلنا لا هولي كونغول لا ولونداي ɗum ɗo woni e arnu koto walɓe ni nakkuɗo sababuji ñawnayɗi hala wona o sababe ɗo wop
Allah subhanahu wa ta'ala nasina nendo haray on digi o dasi kaw hebata haray o majji haray kadi o majjini limmundum bayani wal Qur'an tawa ko Allah subhanahu wa ta'ala sila sifaji makko din ayeje makko din zikiruje e du'aaji jolɗi ɗin ɓaawde tawi ko gootel e ɗiɗo ma ɗiɗo hiɓɓindiri o waɗi ɓaaw ɗum woni go'o ɗiɗi on an takuna raqiya bi lugatin arabiyya wa bi lisanin arabiyyin mafhum ولهذا يجب الحذر من بعض الرقاة الذين يتمتمون بأدعية أو يأتون بكلام غير مفهوم. قد يكون هذا الراقي من الخرافيين أو من المسعودين أو من الصحراء أو نحوهم، وإن أثبت هذه الرقية وبالا على المسترقي وربما زادته ضررا. ذلك أن الرقية الشرعية تشمل آيات من القرآن الكريم وأسماء الله وصفاته ومن الأدعية الواردة في السنة المطهرة، ولا يجوز الرقية بلغة غير اللغة العربية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تأكيدا على هذا الأمر أو يؤكد: ولا تصرح الرقية بما لا يعرف معناه، لا سيما إن كان فيه شرك فإن ذلك محرم، وأعمق ما يقوله أهل العزائم فيه شرك، وقد يقرؤون مع ذلك شيئا من القرآن ويظهرونه ويكتمون ما يقولونه من شرك. ثم قال: وفي الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك. faraydi mun ɗum wiiɗen koye taw koye ɗenngal arab faamotongal ara ko woni ɗiɗo arab kadi wonɗa e wowlude ko ɗiɗi jantide naaɗi tawa koko faamoto ko ɗum waɗi wiide no hani reenagol e kala mojjoɓe ɓeno timitaman no adda haala wi timutam ngiya faamata ko ɓuri heewde e mojjoɓe towna wonde jolna wonde ɓen ko waare on tigi nde juuti o ko pantalon o raɓɓiɗi o tawi mari ko jolnete wonde fayda nanata ɗum ɗo ko townete wonde anndu aray ko ɓuri heewde ɓen ɓe gollitiray kalimaji si ɓe gollirayno ɗin e ɓaawo yimɓe ɓen no woodi yimɓe jamfotoɓe hoore muɗum wiyaɗa jamfade yimɓe ɓen tano mari ko gollitirte sekkere ekkito ɗon gollide seytane ɗon haa waawa arta faamina ko neɗɗo diina jillidira ko yiɗuɗaa kon an e ko woni gollirde kon tigi tigi saanga hewti ko maakon ko welete kon an dandi ko anen ko sunna kan tawde ko welete ko an o ewloo ɗon ko laɓɓina ɗon nana saanga tawi ko ɗuma ko jolna an tigi ala faamde ko ɗum wona wollede ɗon si tawi ɓeyi neɗɗo woni moƴƴiro woni aray ko mbile ɓendure ɓen ko ɓuri ɓattaade battane ngol moƴƴugol ɗon ko nambara e hoore moƴƴaa ɗon no heewi ko ɓeydani mo lorra no waɗi a tawa e moƴƴeteɓe goo ko ɓe nawnuno ko seeɗa ni kam wiiɓe fuɗɗa moƴƴeede ɓurti yiiraade maɓɓe ɗon ɓe yaha ka moƴƴoowo kaw irini ɓe ɗon ɓe ndikkata aduna si tawi ñallal ngal ko laaɓe ɗiɗi ɓe iirotono hade ɓe fuɗɗade moƴƴeede jonde mu iiroto laaɓe sappo ike nambara on leydi harana jawle wonaade e bonnede mum de ɗum waɗi wiiɗen moƴƴugol sariyanke wongol kongol mofti ko aayeji alqur'ana ɗen e inde allah ɗen e sifaaji makko ɗin e du'aaji jolɗi ɗin ka sunna laaɓuɗo dagotaa ko moƴƴirgol haranaten ngal alaa kala mo nanɗaa no diisinno ƴawra jolda funnaange innaange bordo bardanno fotto mo few alaa nafoore haray cheikh sami ibn taymiya rahimahullah mo tentina ɗum ɗo o maaki sharhinaaka moƴƴirgol ko maana mum faamataa tentini ko sirkuna mum haray ko hunde harmunde noon o wi noon ko ɓuri heewde yimɓe fiɓoyɓe fiɓayɓe jonnate ko ɓe wolata kon sirkuno e muɗum o maaki ñawdolgol ko allah sharhini ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam holli ko ɗum ɗo yonayi julɗo hara o yahaade ka sirkete hara o yamaaka sirku ngu ko ɗum waɗi o maaki dagataa ko
moccitorgol kala haala ka tawi wonaa haala arab no haani rentagol e yimɓe gollirayɓe bindi ma kalfe taƴaaɗe konnguɗi mumaaɗi numéro ji waɗaaɗi ko maati ɗum ɗo fof ko e ndura yaagal tawa to e mbila yaagal tawa ɗum maraa jogonndiral huwwoniraa jeyɗita e moccalle sari ayankooje ɗe ɗum wonɗi mun sammum ɗum haray eɓɓande sari ayankoore tammere ɗen fiiyo moccuteeɗo ma moccoo on ɓe woni e nder sariya on an yactaqida anna arraqiya la tuassiru bidatiha bal bitaqdirillahi jalla wa ala wa qudratihi وقد نقل الإمام السيوطي الإجماع على جواز الرقي بهذه الأمور فقال قد أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع 3 شروط أن تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته ثانيا وباللسان العربي وما يعرف معناه ثالثا وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله سبحانه وتعالى وإذا كان في moƴƴugol naatangol tigi gollude golle ko Allah subhanahu wa taala doole makko ɗen effore makko ɗen ñeeñal makko ngal ko ngal o naati e nder ka haala ka woluɗaa ɗo kay ko haala wele o hamo o waɗi barke mum ko ɗum e waɗi moƴƴere makko heewde tuumide ɗen e mum ko ɗum ɗon woni e waɗoyde golle ɗe ko ɗum ɗon woni e gertaade ko boni ko ɗum ɗon woni e kottinde ko boni ko ɗum waɗi imam Suyuti rahimahullah o eggi no dagagol moccirgol coora si tawi ɗiɗo tati tumbuli ɗi e coora o maati karamo koɓe ɓen no mooɓondiri e hoore dagagol moccugol saaga sartiji tati timmi naa ɗo waɗa ɓe mooɓondira ɗin ɗon goo ko taw ko haala Allah kan ko ɗon kalamullah e inde Allah ɗen sifaaji makko ɗin ko ɗum on tigi mocciri goo ɗiɗi ndey mo mocca ɗum kadi naa yo taw jiiɓaama piske no waawi wonde ɗo ko aaya qur'ana kono taa ɗum sottindiraama ɓoylaama jiiɓaama waɗaama numéro ji tawa bonii few yo taw hara ɗum ɗon maana mum no anndo so a janngii ko jannguɗaa kon no selli mo naniri noppi mum ɗin o annday ko honɗum ko jannguɗaa kon firi immorde ɗee ɗo aayeeje ma e ɗee ɗo innde Allah ma e ɗiɗo sifaaji Allah ma ɗum e ɗiɗo sunnaaji jolɗi e karaahu nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki tati on tawa a fiɓa ka ɓernde ma ko joora on tigi tigi won ma ñawnude hara hiɗa fiɓi ɗum ɗo no mocceede Allah subhanahu wa taala waɗa ɗum ɗon sabu kanko Allah o ñawnde الرابع نهي ألا تكون الرقية بحال غير مشروعة كأن يرقي الراقي أو على غير طهارة كأن يكون متلبسا بجنابة أو يرقي في مكان نجس كالحمام أو عوائل الحيوانات أو أماكن النفايات أو المقابر أو نحوها فإنها محرمة نهي مجوم في كلا آية القرآن ما عند الله ما صفات ماكم ما سنة جلد في كلا كديدو في كلا كون ولد كون لا كون جانغو de كون فامي no ando ko on ngone jangude fi kala himo fidi ko Allah subhanahu wa ta'ala sellilda yo taw kadi himo ender alhaali shar'inaɗo na yo taw himo ender alhaali mo shar'inaka moccugol e muɗum si alhaali neɗɗo no waawi wonde fewndu alhaali o noon ndi ɗo naayi o moccu fewndu ɗo masalan goo on tawa hinaayi wonde janaaba o lootaaki janaaba on tawa maa ɗum o mocca tawa koye nokkuure soɓude naɓugol goɗɗo wano ka 12 moccuyamo ɗon maa ka lambooji mumunteeji wano lambo masalan gelooɗi
ma tawa ko nanditata e ɗum ɗon ma ɗum ka kubelji ma ɗum ka berɗe ma ko nanditata e ɗum ɗon tawi koye on alhaata woni e mojjude annda fii kala ko ɗiɗa woni e gollude o mari ko goltirte kanko cheytan waɗi gollude الخامس لا تكون الرقية محرمة كأن تكون الرقية شركية أو بدعية أو كان الراقي فيها ساحرا أو كاهنا أو عرافا أو مسعودا لقول عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم يكن في شرك فكل رقية تضمنت شيئا من هذه الأمور فهي رقية محرمة ولا يحل للمسلم أن يستخفي بهذه الرقية ولا يحل له أن يذهب إلى السهرة أو الكهان أو العرافين أو المسعودين أو يطلب شيئا من رقاهم أو علاجهم أو يستعين بهم في أي أمر من الأمور ولم يجعل الله الشفاء فيما حرمه بقوله صلى الله عليه وسلم لا تداووا بحرام وذلك لما تشتمل عليه هذه الراقية من استغاثة واستعانة واستعاذة بغير الله من المخلوقات ودعاء من دون الله أو مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من جلب النفع ودفع الضرر يقول تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم هاي ويدن ديدو نايتي هتبي tawi oɗo neɗɗo wonɗo e mojjude wala jillude nder ɗon ko harmi kalimaji shirku ma ɗum kalimaji bid'a ma ɗum tawa kanko oɗo neɗɗo ko neɗɗo yani shirkowo ma mbilejo puisque hay si tawi neɗɗo kasaba neɗɗo waɗowo kasaba neɗɗo waɗowo mbilew neɗɗo waɗowo ndurayagal neɗɗo waɗowo piiji gatareji hay si o gollitiri piiji sarinade nde tawno kanko haray ko soɓuɗo haray o wawata ñawdude ko ñawdire ko Allah wallini kom faamen feetuɗo ka ɓernde mum feetuɗo ka ɓernde mum sabu angal aqida selluɗo o wawata ñawdude feetuɗo ka ɓanndu mum feetere no nokkel ɗiɗi taala aqida tawi a faa feetuɗo qur'anan ko tew ɓangingol ɓe ko feetude ɓe ala hakkille ɓe ala faamu ɓe nanata ɓe yiyat ɗum no heyka ɓura donc feetuɗo fatta ka tawhidi mum ka aqida mum wiide wata ñawde feetuɗo fatta ka ɓanndu muɗum ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ella ala e ɗi coraji si tawi sirku kadi ƴettaka naada nder ton kono tawi gotel e ɗiɗo naadama ton haray armi daganta ko julɗo ñawdorgo on sayɗin ɗon moccal leydi daganta komo yahugol ka mbileɓe ɓen ma ka ndureɓe ɓen ma ka ndaaroɓe ɓen ma ka corotoɓe ɓen o ɗaɓɓa coraji maɓɓe ɗin o ɗaɓɓa yoɓe ñawdumo o wallinoraɓe piiji e piiwu wonon e piiji makko ɗin Allah waɗali ko ñawdata kon e ko harmini kon oga sawe he ɗo dey sella sabu noon haray menen meɗen andi no woodi woɓɓe haray ɓe andira mbila yaagal ma andura yaagal tawi ko maɓɓe sigiti kon ɓe waɗanima karama ko yaagal ngal andi kay a sellay ɗon anay ko gotel e piiji ɗiɗi imma hala ko wiyete kon kalma fiyo ɓurtu wulde ko waɗi noon si ndiyan no saggini e yiide sa hitti ɗum ndiyan buy nder toon no wawi ɓurtude kono ne ɗumatako fuɗɗito e ɓa no wawi wonde kadi istidraj jomiraɗo subahana taala no suyna wonde jiyaɓe mum ɓen si tawi o faalakama few o waɗata haaju ma sotti haaju ma on sotti wo sanga rewɗa ka boni ɗon yo allah subahana taala dandu en noon ɗum ɗon sanga nde tawi ko nde golɗa cheytane fof on tawi noon allah subahanahu wa taala jarribo haaju ma on hunto ɗum ɗon haray werdigal wonani hakkude mon few nelaɗo sallallah alih w sallam ma ko taw ñawdore ko harmi haray noon kala coora tawde faabinoray wallinoray mooloray koye na allah e tagaɗi ɗi
ana si coora woni diisi Allah woni go diisi funnaange wona Allah diisi hirnaange wona Allah woni kadi laawol kisal Allah laawol peewol e funnaange e hirnaange si tawi ɗum ɗo wowlaama e ko nannditata e ɗi haray on sayi a sorii ka toŋaa ton won noon haray a doori ko ina Allah wondude e Allah tawi noon on haaju mo lanndiɗaa ɗon funnaange ittataamo hirnaange ittataamo ittiimo o allahu subhanahu wa taala kono joomiraaɗo e wota waɗɗum wala tad'u min dunillahi wota toro ko tawi wonaa Allah ma la yanfa'uka wala yadurruk wotata sa torike kañum tigi nafataama sa toraaki lorrataama si tawi ɗum a torike ko ina Allah a waɗɗiti e Allah sa waɗi ɗum hara tawaama e tooñuɓe ɓe ɓe nganndi tooñe fof ko ɓuri mawnde ko shirku wona woniri numɗal ngal fof ko ɓuri mawnde ko tawhiidi ko tawhiidi ɓuri mawnde kala ko wiyetee numɗal wona woniri shirku ko kañum ɓuronde tooñe kala ko tooñaa ko si allahu jogitike lorra i takka fewde haray addanoma on lorra ala si o muuyanima moƴƴere wawɗo sakka golde ala si lorra fokkitanima o jogike lorra o naɓomo e mbaɗa ala si tawi moƴƴere ko sakkike nde wota nde yahoy ma addowo nde ala e jeyaɓe makko ɓen fof mo hewtina noon mo faala o ko faala o no faalira o nde taw noon ko kanko woni yurmeteɗo ko kanko woni yaafotoɗo ɗum ara yawgol ka ɓeeɗo nduren e ko nannitata e maɓɓe ko bone njano noon ande fi yawgol ka ɓe hay sa gollidoyaale e maɓɓe so tawi ɗum a immike a yahi si landoyagol ɓe hara ɗi ambargo musiba mum ala sinno si adnan fof haltuna fotti wonirtama balɗe capannayyi e ɗi ñande jomiraɗo subhanahu wa taala ƴettanma ɗe songol gollidata onede balɗe capannayyi ɗum ɗon no hulɓini dey kono neɗɗo anndi ko ɗum ɗo hulɓini o ñande o waali e gabru o tawi ɓeru kadi kum o wonno e gollude kum kadi mo jaɓitaneede ton balɗe capannayyi mo jaɓitaneede kon e golde kon sanga hikkoɗira ɓeru ko luttini kon tawoyde ɗuuɗa fota amma kan so yahude hoore mo goongini ɓe himo hooliɓe mo ɓaawo maɓɓe e ko ɓe wii kon ala sa hadis abdoulah ibne masud radiallahu an on tigi on hadise ɗe yana e hoore on tigi kala arno ka wiiɗo no anndi ko wirni ma mbileejo ma ndure o lanndima on yeetiimo ko yilti o goongini on ɗon ko yeetiimo kon haray ko yetti on sahi ko alqouranil karim ko jitti kon e waɗa nabijo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam haray sifaɗe ɗo hadisaji wallidira e ɓangingol oɗo nambara yawgol ka ɓeeɗo goonginaɓe yaltinay kal islam si tawi noon on tigi goongina tigi tigi ko jarrabiyagol tuma ko nanitata e muɗum ama hara ko majjaɗo alhaali maɓɓe on ɗon haray ko sanction heɓata on sayi ɗin hadiseji hiɗi ɗuuɗi hiɗi wallidiri nelaɗo sallallah sallam makita wakay amen mo katinike maɗa ɗi ko katinano ɗum ɗum waɗi tawgol ɗo sonndu no hoɗi ma tawa ɗo boylewol ma ko nantata ɗiɗo piiji no fokkiti laawol ala immina sonndu ndu ndaara ka no yaari so tawi ndu yaari yeeson tigi a weloyay ma ka ñaama so ndu yaari ka nana ma ɓaawo makko a weloyta ma fecca feccol boyle sigol feccike tumbo welay feccake tumbo mettay masalan ma bulle ma ko nantata e muɗum sifati ɗo si annandaal maɗa wat ndaarude avenir ma ɓattiɗo on ko honno tawroytamo sa rewi e ɗeɗo ɗate haraya nelaɗo sallah sallam maki na onon hannde kadi ay na onon dey anndu haray ko laawol nelaɗo ngol wallinda si nannguɗa ngal ɗatal ɗon ko noon kadi mo ndurike ma o ɗaɗɗi ko nduranomo ɗigol ɗo no wujja kañum addoyay goɗɗo ko holla ko on mo wujji nguyka ko seede addante seede ma woondo amma wiigol no addeede ɗo goɗɗo oɗo yaltina ko wujjuɗo wujji ko anndi goɗɗo kawni on anndi so ari ɗo naati yo janngi yaasi ma o bindiri peliji ma waɗi ɗum ɗo ɗo yaltoyay ɗo ha ceerno so a rondike ɗum a taatinnata accino ɗon ko wujjaɗaa kon puisque so accino ɗon ko wujjaɗaa kon a taano ɗum no sabbima yawmal qiyamata jooni na gasana ko wujjaɗa ɗonɗa hettude no gasa kadi haɗa ɓerɗi ɓeru diina ko luttinoɗa kon ɓawde kal jawkal ɗo yehi no waawi kadi rondoɗa tooñe
wattida e ngun shirku ngu rondiɗa ɗon honde tawi sanga o ari feni tooñi ɗo ko siɗɗo ma o wi ko kaari tawi noon na on mooɓuɗa nin jawdi on ɗon lorruɗa on ɗon sokkuɗamo bonnuɗamo inde hiɓɓidira boneeji ɗi toŋanaɗa ɗin fayda ɗi tati noon sabu ƴiiƴan julɗo e irdu makko on e jawdi makko ndin ɗum no harmani julɗo gooɗe jono sa addoyi o wi ko oɗo jettitayna on ɗo jetti na hara heɓi namboraji duubulɗi haray on tigi mbilanama ma ko birɗike kanko yo anndu o yalti lawol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sifa ɗin hadisaji on kadi bimana hiɗi ɗuuɗi amma arraqi wa mustabqi joni an o mocceteɗo e ko moccirte ko lasili on kawno wiruɗen noon mocceteɗo a nawni lasili on koye a ñawdore ma koye a moccore ma ko lasili on lasili on e remowo kanko remanta hoore ma wiyata ko watta kile kono ko an remanta hoore ma ko an jeɗi toppata toppuru ma ɗum njulajo ko kanko yeeyan ko lasili on noon wiyata o ɗaɓɓatamo no wallitomo kono lasili on ko an woni jon golle ɗen ko an daroto golla ɗen kono waɗi kalama kojo goo o ndaari o ɓorɗo bardare fewnide hannde mi sikki o windi deftere e nde wiye irqi nafsaka wa ahlaka bi nafsika moccu hoore ma ɓe ngure ma ɗe moccana hoore ma ɗoya yamama million ji e hoore fenande fuus si oɗo wi wari feni e maɗa wi no wari jinnayi gande jinnaji sappo wiyete ari janngo so wi o yaltini ngiɗo ko jeego wiyata kadi no lontiɗo si tawi ɗo wi a rondude e gordo bardare ɗo wi honno haɗi daranoɗa hoore ma asli on e moccugol ngol ko neɗɗo moccu hoore muɗum waɗa annabijo sallllahu alayhi wa sallam warray noon si tawi o muusama yuma men aisha radiallahu anha wa ardaha ɓe fellitanike en anna nabia sallllahu alayhi wa sallam kana yankusu ala nafsih hatta fi maradihi alladi qubida fihi bilmuawidat falamma asqala kuntu ana anfusu alayhi bihinna wa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hay ko ɓe kamba ɓe lontinano goɗɗo mocca ɓe mocci sala maɓɓe ɓe acciti wawde few falamma asqala ɓay ɓe acciti wawde on so yimma ta noon lontiɓe sonna maɓɓe ɓe tawno ko karamo kojo woni sonnaji maɓɓe wiyeteɗo aicha radiallahu anha wa ardaha o lontiɓe o watti fontugol sookeje maɓɓe ɗin janga ɗon ɗiɗo hanaɗi jangede wutta ka sookeje mawɗira sookeje maɓɓe ɗen ɓandu maɓɓe ɗum haray musidɓe julɓe ɗen haani anndude oɗo ɗuɗɗingol reere ɗangol faalede seƴƴitude yahugol ka yimɓe ɓe walla ɗon telen ɗe mocceede faamen ndu na timmingol goye hoololgol allah subahanahu wa taala no reererɗirɗa walleede mocceede wo ko noon lo'irɗa ka limanu jipporɗa ko ɗum waɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no sifori hoolorɓe allah hooloral timmungal tawɓe ko kamɓe waɗanta hoore maɓɓe golleeji maɓɓe ɗin ɓe yahata ɗakkude waɗoyeede ɗum ɗo ɓe katinotaako ɓe sunnitotaako ɓe la yastarkuna wiyaka ɓe moccata hoore maɓɓe ɓe ɗakkoyta goɗɗo goyo moccuɓe ɓe waɗana e hoore maɓɓe ɓaynelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗanno hoore muɗum ko hon waɗi ɓe wayni ko allah subahanahu wa taala ɓe foolori ɗiɗo sifaaji ko ɗo hoolorgol allah timmi ko ɗo haaɗi weele ñawore allah e kodduyemmi hina wasi noon no harmi no daƴi tigi yo neɗɗo moccu hoore muɗum hoore makko wono wonde wiiden ni no dagoyo goɗɗo moccumo fii kala si tawi goɗɗo moccali mo are ko ɗon ko ɓuri timminde koolorgol ngol allahu subhanahu wa taala ko waɗi coorana ko tarti moccugol sa ƴetti defte moccirɗe ɗe ata hina ko mettitino yimɓe ɓe ɓe faanete tun ɗaɓɓude balle e moolanaɗe e juuɗe yimɓe ma ɓe ɗaɓɓa lo'ere e yangitagol abou saïd el khoudri radiallahu anhu o dallinorteɗo ma ɓurɗo mawnde dallinortede o ko faati a pet moccinomo mocci o nde tawno kanko moccuɗon ko neɗɗo taw heedi ñaamowo ko daƴi seede mum hay ko henndi ɗon ko so satnemude haa
o andi no tagi no laaɓi wi'aka tuma heɓi ke buyno waɗi wota goɗɗo andutode o e walline ko koye wiɗo wa faamen konto ɗum gasata rewde te tawno ko ni o wayi himo laɓɓinani Allah himo hooli ko woni e janngude kon o moƴƴunoya ton o selliri wasi tawi goɗɗo haɓɓama yafirtimo ko noon kadi fillora aade moƴƴo mo fokkidi jihaadi o tawi goɗɗo goo no faɗɗe o jannganimo faatiha oya selliri ɗon wa bitaga ha hande faɗɗaka o addi darmi tati o hokkimo o ino jogoto saanga ɓen yitiga jihaadi mi rewtay ala mi anndi so o ndikki o selli o yehi ka jihaadi waɗe jihaadi mi arti e tawi hiɓe hakkoda ɗon e dammi ɗin tati nawnunoɗo ndikki o yehi kay iwnoɗa ɗo hunde waɗade a sikka hunde waɗade ma hannde moccuɗo mo ƴetti dammol gotol jonnitimo ɗiya ɗiɗi o yaade mum ko ɗum mo ndaari ɗeɗo ɗiɗi noon tawi on asar ɗon selli tawi weero fiyaɗumo tafsiri si tawi on ɗon selli tawti omo Abu Sa'id al-Khudri ɗo en taway sahaba ɓen ko ittini yimɓe ɓen wo kon yahugol ka jihaadu ko ɓe huntira ɗin haajuji ɗon ko ɗum waɗi o ɗo kalamukojo o wii hande yimɓe ɓen naa ko uddira haaju muɗum on ɗon wala ɓeeɗo fokkitiɓe jihaade ɓe hatonkini ko ñaamete oɗa ko dammi o ƴettuno tawno dammi ko teewu kamɓe yotoɓe wawa neminade wongol ɓe feƴƴa oɗo kadi ko même chose enen ɗo hande ɗin ɗon tati kadi tawi no ɗuuɗi ɗi ɓurayno nafude kono ndaade o yurma oɗo ko jonnitimo ɗiɗi o yaade mo mi ƴetta e gooto hay goɗɗo hande mo ala hay hunde narawa billahi wallahi tallahi ko 500 mille mi mari sina hala mi ñawlo e mi heɓata coccanami ɗo sa waɗal 3 millions e famudirta ƴettuna on ɗuma o ñaa e yurmede ɗon o wallidirede fewno yurmina tawa noon ko wiiɗo ko julɗo jogitiiɗo a tawa wiide somo faamina ɓuri makko e diina ala tawa yurmatake nde tagore Allah few malla yarham la yurham sa yurmatake Allah yurmintama hayde ko sari on wonda e rewde andi tan ɓe jiyaɓe Allah tawa koko yurminɗaɓe kon ko mafaniɗaɓe kon ko ananɗaɓe kon ko ɗum ɗo wonda ittude kala marɗo ko nafirtemo siɗɗo muɗum sari ano landi o nafumo anma ndarugol intérêt muɗum on lorrira yimɓe ɓe ɗon ko hunde hawnide ha sen ndaari ɗo imam Muslim o filli hadise Osman ibn Abd al-As as-Saqafi radiyallahu anhu o Muusa no ɓaari kana laaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi no tampinimo moƴƴa o ine laaɗo ittude ñande silmi ha kamɓe woni ɗo no muusude la ne laaɗo sallah sallam ma kadi mo hon ɗum ne laaɗo mo jaali mo ɓew ɓe maki daa yadaka walli junngo ma ngon ala alladi ta'lamu a muusete ɗon min jettadi kaymolde ɓanndu ma ɗum ɓagol bisimillah walli junngo ma ngon ka muusete ɗon wiya bisimillah wa qul 7 marratin a'udhu billah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir ɓaawde wallinaga gana bisimillah yilitoɗa wi'a laabi jeeɗiɗi miɗo moolora allahu subhanahu wa taala e mbawɗi makko ndin immorde o bone wonɗo e am ɗo o momi heɓi ɗo e kala bone momi reenoto e mum nda he kalimaji daɗɗi pour waɗi ɓe wi raqiya shar'iyya siko shar'ina ɗum tawi fa neɗɗo ɗaɓɓa ɗon siko jooraji shar'inaɗi ɗin tawi fa neɗɗo a ɗaɓɓa ɗon haray barki majji on nafoore majji on naa ɓe ɗuuɗugol ko wowlaa ko tawi golo jangi ayeje guluji sappo ɗum ko yangi ɗum ko seeɗe varié sa etike ɗo aronki aytike a tappiɗo a tappi naɗa tangal jokkuɗa naɗo harana yo tika yata ɗo coora sari a yanke jom hayti kalimaji ɗin ɗuuɗa barki majji on e nafoore majji on hewtay jon waɗana ɗon ɗiɗo e ɗum ayi Allah subhanahu wa ta'ala kono noon sartino ɗon
ida sahabaha niyatun sadiqa wa ikhlasun fil amal wa siqatun fillahi jalla wa ala si tawi laɓɓinangol allah waɗi e mum anniye gonguɗo laɓɓinangol allah ka golle mum hoolagol allah subhanahu wa ta'ala si ɗum ɗo waɗi an tigi a gaynana e hoore ma amma si neɗɗon taganaka noon joni hoore makko moccugol hoore makko ma o wawata moƴƴinde kadi moccugol ngol wawata wolugol konngudi ɗin la hissinu raqiya omo wawi de goɗɗo wallitomo mawde o ƴettino reenare moƴƴa o wattani yiili moƴƴa ko hombo faala e wallitomo ɗo o reeni o wattani yiila o ɗaɓɓiri yimɓe moƴƴugol ɓen yimɓe laɓɓinanɓe allah subahanahu wa taala ɓen jortaɓe tigi tigi ɓeeɗo ko yimɓe feewɓe tawana tañjina kaari o du'a makko jaabuto sabu mo reeni e ngel e ko yimɓe ɓen ko ɗum woni ɓen noon ɗuuɗa hannde boyi a wonɗo o dey na daargol ɗo ɓilli ɗo no udditudeɗa samurum waɗa ɗon baabel ɗaɓɓa mbattu sawda jooɗo wakko yimɓe na ɗum dey wa dalilum mahum ɓen ɓe ɗuuɗa hay seeɗa ulaika almubtaguna wajha allah ɓe ɗaɓɓoɓe yeeso allah ngo waddar al akhira koɓe faala ko yeeso allah ngo yo allah wele ɓe siɓe faala moƴƴere nden kal akhira wa muradu nafi li ikhwani muslimin ala anniye maɓɓe ko nafugol timmoɓe maɓɓe julɓe ɓen ɓen ɗuuɗa haray tigi tigi ka raɓɓinɗingol haray wiyen neeɗiji ɗinno toon ko ɗum woni eɓɓanteɗe ɗi mbiyo woni moccugol ngol saria yanke won ko wiyete bawaɓe goɗɗi ɗin ko ka saria wowluɗen ɗo ɗum ko taw ko alqur'ana inde allah sifaji makko zikkiruji e du'aji ƴettade nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e yewtiɗo goɗɗum ko ka neeɓi ka jikkuji ma laaɓugol anniye on hoolagol ngol allah subahanahu wa taala laɓɓinangol mo ngol gongingol alqur'anare nden e mawningol nde ka ɓernde maɗa e hoolagol allah subahanahu wa taala kadi ɗo tawa tigi tigi needi ma ndin no timmi goɗɗum ɗum kadi tigi tigi on ko ka cellal faamen goɗɗi goɗe ko ka cellal ɗo ɗo kadi moccoɓe si ɓe wutti e ma a heɓa ñawgo tawa ɓuri ngu joginoɗamo tawide heyde ka maɓɓe sabu koɓe tew ñaw ka reedu si ɓe wiyema o fuu dillati ko boddi furuma sella fiw ɗum kadi ma wattana heyde de na ya ƴettu ñaw ma ngu yaaka ñawɗo yo wuttu e ma haray noon inchallahu subahanahu wa taala e dawaɓe sariyayankeji ɗin haray ko ɗin jantiɗen fi muɗum ɗo ɗen oɗo mo coowo laɓɓinana allah subahanahu wa taala ndiye makko on o laɓɓinana allah golle makko ɗen o dollina pelletti makko o yaqini makko on sengo allah subahanahu wa taala o hoolora allah ko goongi o faanora ko ko woni wadde ɗo hewtingol kanko kadi nafoore makko ɓay ko tagira ko rewgol allah e nafugol jiyaade allah wonɓe ka hoore leydi ɗo ɓen ko ɗum bani adama tagira ko rewgol allah e nafugol ɗimmoɓe makko ɓen so ndaari sariyaji waldi fof on tawi ko hoore ɗiɗo ɗiɗi o nde yiilade rewgol allah tabaraka wa taala e nafugol ɗimmo par ce que sa juuli ɗo ko allah rewɗa sa ti zakka ko ɗimmo ma nafuɗa ko noon piiji ɗi haɗi yaltoy laawol kisal ko laawol tawa anniye on ko nafugol ɓeeɗo mo sikka muɗum tentini oɗo nawnuɗo yowama allah no waɗa an sabu tawa moode jellal oɗo ngal ko an allah waɗi sabu o hettitingal heɓino rewira allah o subhanahu wa taala na ye taw ko ka oɗo allah waɗi sabu ittuɗa ɓilla ma kam e anatimi yiruno e kaari si ƴettay kono waɗa hara ko tan sala déjà yimɓen ko nawnu si tawi tuma ko ɓilla wonɗa e ɗaɓɓude daɗugol aray ko ɗaɓɓirta allah subhanahu wa taala koyo uddane artike on mana dalika koyo nawnin sifa ɓe heɓano ɓe arira ka maɗa heɓirano hennoɗa ngel ma ngel ɗum ɗon aray ko hunde ɓoynide ɗon nawi won yimɓe ma ko faggitagol jawɗi ma ɗaɓɓugol seddule ma porfitugol haajuji yimɓe ɓe ñamira jawde maɓɓe e inde ngol ɗo moccugol aray noon wendi muɗum ko taw moccowo ko fewɗo ko ñiɓuɗo e dina allah kan wiɗen ko fiɓuɗo finde sellude haray kala mocceteeɗo no haani kan kadi ka wattana yiila wiɗen sifa ɓeeɗo yimɓe waɗon
ya yaw ka goɗɗo no haani landoɗa honno wayi hande yimɓe ɗuuɗo ɓe perdi aqida muɗum no wiyeten nane noon ko perdini ɓe wallahi ko yiltirɓe ɓaawo ko kamɓe tigi ɓe andi ɓe yehi e tiiji ɓe yeetama ko ɓe waɗa ɓe yeetama ko ɓe waɗa ɓe yeetama ko ɓe waɗa ɓe tawi tigi tigi on jakayo ɗo ene tigi tigi alhaali maɓɓe on o ɓoyliti joni yandi ɗum chef sabu noon a heddotugol e finde ma tawhide nde maayida e mayre maayida e ko faɗɗeteɗa eɗa wondi e tawhide ma on tawa heɓay aljanna ko ɗum ɓurma moƴƴande laabi million e ɗinde ko faɗɗeteɗa ɗo ndikkata joni tawhide ma on bona maayata ko yiite tewɗa yo allah subahana taala dandu e ɗum ɗo wattangol yilangol dey hoolo diina mum kan yiɗa diina mum kan faale aljanna on ɓuri aduna ɗo nde tawno subahana taala ɗiɗi en wal akhiratu hayrun wa abqa ko ton heddoto ettagol ɗum ɗo no ɓuri yeccitugol ton andita ɗo ɓingel ɗo aduna wel ngel anduɗen ngel yaha joni ma a yaha joni accangel tawi neɗɗo mocco won déjà o jogitaki tawhidi makko kanko tigi mo wadde geddi finde makko no boni himme makko on ko heɓgol ɗum jawɗi ñamete makko yo weru jaram makko ɗa yo weru hayso tawi koko allah harmini morde riba ma ñamgol jawle yimɓe ñamira mere ma ko nanitata on ɓe jaabinondake duwa few sakko mojje ndikka eɗen andi en fof hadise arno landi jaabinanede du'a tawi tigi tigi ko ñamata kon no harmi ko bonoto kon no harmi alhaali makko no harmi kon nelaɗo sallllahu alih wa sallam jaabinomo haray ko ƴeyɗo woni a tigi tigi dawabit kono wiyete eɓɓanteɗi ɗin si oɗo ñawdotoɗo ma oɗo ñawdeteɗo yo taw ka o rewi ɗon no shar'ina so o ndikki mum alhamdulillahi rabbil alamin si tawile o ndikkali kono mayɗa e diina makko kan hara e diina kan bonade yon tigi rena kala rentinade ka sharia wowleteɗi ma rentinade golleteɗi foti noon ko du'aji bid'a du'aji moƴƴo ŋaccaji sabu neɗɗo si wallini sunna ala di soñja yimɓe ɗuɗuɓe yejji ɗiɗe deɓe ɓe mari ɗaɓɓe puyi no tawa e majje oɗo moccugol joni kala hunde tata nelaɗo golliri e sala makko o gollanama kanko nelaɗo o gollani goɗɗo o tabintenani sahabaɓe muɗum ande lawol no ɗon ko sa joɓɓaygol e sa telaygol kono e lawol no waɗi ɗum noon inchallah subhanahu wa taala yama jo allahno walli en perto ɗen ɗiɗo faaleji feƴƴituɗe ngu ndereɗa ko molanangu ngal jambugal udditingal ɗo aɗo e fuɗɗade moccugol e ndi leydi lagine ɗo tawi feetere fotali ni moƴƴama fay gayni feetude joni acciɗen ni moccugol fayda sigi tiga mo kala mocci hoore muɗum ndaren si dolata seeɗa puisque ɗi jinnaji ɗi yotto ɗi cheytaneji e huulayɗi tun ɗi juufa ka yimɓe ɓen huliɗi wo ɗi juufa e ɗi ukko e yimɓe ɓen ɗi saakitoɗa en addanama piiji en wowlanama e kasetiji wo ko ɗengal jinna en waddidirama e cuuɗi innugol yaaye oɗo no ñaami oɗo sappo makko kañum gerimo oɗo ko niyo gerta haali mo feeti ko ɗum ɗo woni sabu tawa pande cuuɗi ukkidirama yimɓe ɓe hay sanɗo ɗo pali nangi goɗɗo taranta senndirata ko pali tawi ko jinna taskara o geraka ganda pali nangi goɗɗo faydara o gerama sabu ɗum noon publicitama yaltintinama ha ɗum woni e haqqille fa oɗum waɗi sen ɗaari nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko moƴƴi ko fof ko moƴƴa ko fof hayde wontere jinnal yaltiɗo ko woni hombo ko honto yiwɗa koye diina on ka won anda ɗum woni e sunna hono cheikh albani rahimahullah o maaki kanko o tinaali dalil wono holla jinna no wowla e ɗengal neɗɗo kanko tinaali few oɗum fatti kadi koye maka deftere mon al qur'an oɗum kadi cheikh saïd ibne abdul azim kan kadi ko ɗum o yewti ka deftere makko arraqiyati nafi'a lil amrad sha'ia karmo koɓe ɓuyi hande tigi tigi ɗe hunde ɗo ɓe ndaari ɓe tawi ko jama tigi woni e sakitude jama ɗuɗɗina yani ukka haqqillaji yimɓe ɓe e muɗum ngata joni ɗo anta ko
naam wala imam ahmad ibn hanbal cheikh al tabiya ambe yi sigi digo jinna way wolde dengal go kono kambe ko be siti ko haray faamata ko ko ngi woli ko haray faamata si faami ke laati ko jon e ngal woli خلق الإنسان علمه البيان هناك أقول قل لا لا كبني آدم جديد وقول لا لا فاهم وقول ويدا الرحمن بدون فضولي كون عند سندال دوغون عند جوكي شورتي كون كلام كو به حقيقه يان كو به فوب عند سندال on tay be nini be kanini ko wona dabbitede ko sortite holle ko jinna wona e yewtidede don ukki bordo bardare yimɓe ɓe ha fecciti ɗen tori allah subahanahu wa taala allah ɓeyde wallude e no woodino mo sitte men hay ɓeri konne wadde nde ɗo yewtere way sigde rabɓe o kamɓe ɓe yi no gasara hakkito mbatta faaɗitama seeɗa awa yimɓe faalama wattande hakkille ndaara sigi tigi jaka yo ɗum ɓe wattane yiila no woodi ɓe maapini seeɗa kono ko wiyeten gooto kala namon e bonnugol artike gooto wonɗen ko faalaɗen woni ɗen faamu selluɗo no ɓe faamiri noon ka julde ɓe faamiri noon ka zakka ɓe faamiri noon ka hajju ɓe faamonde e gollirɗiralji ɗiya ɓe faam ka jula yaagal ɓe faamira noon kadi ka coora ɗo kadi no une no woni e sawaba fi wota ɓe uno yo allah hawre ndingen e sawaba makko on aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عبده ورسوله عليه أنني وإياكم الله وقوم بكلام القوم يكتب عليه نقول مكانه وليقول سلام على المسلمين laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal